en pen Christian te hi dan ding hi chi ke in vom som ke in zo lo ze le bang hang ke to nong ki zop ke le na hi zo ke ding hi chi ven ki zom masa pot leng mo ki zom in ama to ki chi khatin om pot leng to pa to aga hoi pen automatic a suang le ding hi angai iwa han siam lot zong kun lo ni ta in kapian thak chi le na ken lo chin chi hong success however you define it lo chin chi hong ai zong in ai ke dau pai chi hong pen ken itup ingim ding na sa kai ve pasien to iki thua mana lo ching ding dau pai ding nuam sa ding na sa kai ve a thu pi pen tua te sa ang lai siang tho ka tel sem le mo a thu pi pen a ham phat na pen tua lo chin te hilowina pasien in ei lel tak ki thua ding ang zol lom pen a thu pi pen ai ve mo success are not the goals. The most important thing is intimacy with God, and that's the highest privilege. Ham pat na lian thu pa lian isan pen mo in le lo ai ke US tun hi masalowina van tung lei tung a bol pasianina Jesu hangin nang to kisom nuaming ei ong chi pen ham pat na lian pen ai ve ai hang en to pen a ham pat na lian pen da na bol lowin to in thu pa ong piak lai tan thu pa moto thu pa ong piak teng pen a thu pi pen da na bol ve hango tua te hi lo wa khem pe ong pe thei pa to ki thua dinga ei zol zong lo manung zol lom pen tua zavala ham phat nam lo wi intimacy with God is the highest privilege gen papa ni pasian to nai ta ki thua thei na pen thu pa khem pe la ka sang pen hi van tung mi ten zong nga lo pi tua van tung mi te sunga kha to teng lo pi to pa ei sungang teng event sente philosopher khat tapi dong suak pan bang gen hiam sile biang na tuam teng kasinin Christian biang na le biang na dang te ki ballo na khat pen biang na dang te apasian kengo tun somin Christian biang na pen apasian nu amau sunga pai chi our God lives in us with his Holy Spirit ei pasian pen akha siang tho to isungang teng hi dio tua za ei to kinai nuam tua ma thu pi saleng adang te ngong ga ding ei ega swan soma buai lua ama to ki zop som la wi chenga them ga aga dan avaga piam puamin a hud ding lel taka khathum hit chang khong amo ke jong ka pian thak ma number 4 hi kai man living ave hiam nangol som dep sa me ka u bangin ama om na kang pok piang lato agina lo te pe sangam ten thuak ma ma zelตัวว่าทัวร์ข้าสังกัมเข้มเปิลตัวปานงเห็นมั้งองค์เขียนหุ่นวมดิ่งฮีโอเคข้าสังกัมปานอามาเกียงังละตัวโหสมเจละยังอินลำเจียเล่งโจลลุยเนเฮลบังขัดังเฮลนี่เราไว้ลุงซิมพออีมังคงอังไปจะว่ากิตุงเพดพูดเจเลยโอเคโจลลุยเนเฮลบังจีเจนังนี้ number 4 งอลเป็นใบโลอีมังคงกิมังมาทีนี่ทักุยจิงอีโถใจทักุยคงเจขันฮันเน่ไอ้เจ้างวักไปกิกเซลไอ้ยังเจสุกันเน่ตักปีปันโตปาทุปาตุกุมสมเลกุพัตขัดเวจงตูกิกนอนเหล่าเกยอามีหอยสมมาสนอนเหล่านี้เจสุตัวกิถั่วกะหันเสียมปันมั่งอามันอันนี้เนี่ยหานางเปีย number 4กังวลเจลกุมสักิสุงไอ้หมอกระดูน้ำไหลนิสิมากุมสักิสุงarch a desire เป็นอมลายไอ้ยังโตป้าอันวมดิ้งอันงสับหิมาสักกี่นังโตกิโฮลดิ้งน่ะสิงลามเตะพอดิ้งอันงสับหิฮิเป็นกี่สิงลามเตะเลยปอนิงตัวลายตะกันุนจิงสังปนาจุงโดนสันลายหัดเวไอ้ส่งเอาไว้นวมหลวงสันไว้ส่งดูหลวงสันอยู่หมดจีอุทวายอังปัสยันอันนี้สิมาทางเป็นเนี่ยโตป้าเฮียอมิงองเขาปีนทานงเปียกเกลโตป่าเสร็จการขัดเบกซงนงนุชเชลตูกดิ่งหิงมั่งตัวนั้นก็กี่อาบเป็นทุบทุกกลุ่มสมเลยกุกน่าจะขึ้นเจนี่เวียงว่าภาษาหน้าหอยดันตัวอามาตกิศมนี่ตัวมาอุลตุงสักนี่abide in me กี่ตัวงมข้อมุนเจ
aman ung zol hi vio pol khatin bel tram de ke new chin ke ya belong gen ke ning in pol khatin bel de new chin a nai ngan ji beli mu dan ki bang lo thei mo na nu pi pa pi te da khang no te jang na mu dan nu ki bang ke te tu tong Q&A a thei khia ing khang no ten ke yung pol pian le ki lom sai che bang na na ai hang nu te pa te ai mi te chi da le pu tram chi se bang mo Donald Trump ina na President Paun Washington DC ang sam le mo ki thua ne yung pa yung chi le ko teng zo puan teng zonga bang teng to ki zem ke ya lan teng to ki zem ke pai lo kwam ding mo pai lo ding e mo ang tua sang thu pi zo thamina khom ni America nei be kilo gam khem pe nei aksi khem pe wa nei tua pasienin ki tua veni ke lengui ka hina nanga hiang nang ki zom veni ong chinen hun nei lo hi zeni ve en uba hol pak khong nuam sa zo i ve ni khata so jong hi lo nget i tho phet minin nga minit som khong peleng aman ni khat bu pa ding khalama nang pe ding e mo en tua jong pe zo lo atak takina athada ki lo aki phasak lua ge ve lim tak ngai sun leng why are we so lazy to pray honestly it's not laziness it's pride we think we're self-sufficient thunge thada ki lo na ki phasa kai ve tak taka lo mo khat ta in cancer ong nei sin diu thunge na hat ke ta ku le ei le ki muang pian hi ki sa thei sen pi ki sa pian ni mana thunge that lo wi ve itanei sun khong in blood cancer ong nei le sia te kyang love give lom pi to ya thungen ding a chial lo na om ta ku le ke zong hi ve ve ayang bang en isen pi lai ni sim thungen lo le atak ta isung tonga akimuang giu geu pian nei ve to pa to huni zat khop lo be na tak takin ki phat sang na nam kha thei van tunga ten ki phasa kong sama ma ding hi mo toy man to pa to aman ki zom ding ang samai chang ki zom leng